bwa ishemateka ngashi constitution yihanga so ukoneka ngwasa kuba nibatebekanisa akarura ko polling stations zikwengo mitware 5 abantu betegwire konkanto ndaka tukababuza, are they really prepared, because it's a very key season nabwo ico banyegitaho kongana na security aboko bantu manyangu akaruru na security koka boba security obakaruru karoho batikaroho security eshemere kuba eroho nico nayigiturahona na omujwecerwa wa mukuru wihanga ahabo rembo rwitu orwambara kandi na nekindi no kugira ngo habwe ntebekanisa mpinda hinduke ya resrwe omubyo kuteza karuru tukarete tukweta biometric voter verification kit ningashaka kuma akubiri mwaje naga mubiri mwana akagamba kwebye mbwentu wale tumuhangu naza ko natushobora akoma ko ukarakore turebe ka baba bakaterize barababucagingire then turebe eco kora okutagenda misho. On my immediate right ni nakuvuga no mfield no tamba no yaraba muno yirukanga Sheila Tunjire kandi nakora na electoral commission wicanga chiteche chambara nakwakira shero sibirota wasiba nkahirizo twasiba confirmed tutina na hati but I know murache kuhendera murache kuvuga nabwo cyo do not be faint, keep working. Yes Kevin niwe nakwakira irindi zina ryanyeba rinjuse ahibisibwa Kevin kandi uyu muhango mbya biometric voter verification kids amsiha barukutureba baramsiya mwena abaturebera izuba kandi nimbebaza ukureba iki program. Helen Catherine Kamwine mnywana wanje RCC osibirota mwahiseho turije kandi nisima abanyayiganda n'abanyambarra kugira ngo bakikumira ubuteka ubuteka. Okay, yes, the company wanatandika niwe RCC abakubona abaninjendera izuba umurembo nabende bamimshorongo y'abasirikare nabatambura nabarabamu hazanye buza okukurabamo no kwenda ngo abantu batine no kwenda ngo abantu batunje confidence what exactly gender irechi this heavy security presence iturukureba umurembo rwito yebare mnonga mutebekanisa program n'abakureba TV West n'abagenzi banje abakurwa mu electoral commission ngo twetebekanisa security nekintu ecyotara kugezesa nyewe nyene bintu bishate binkukira kutina kugezesa ebintu akaye pimamu n'abantene bukugubukumara chumwa haribyo nembundu mbwenu banteraho embundu takumanya aho kutandikira tinkagigezesa tinkagizandaho ekintu kya kabiri n'emotoka ngo bakuteraho motoka inecumuzo ngo yepimemu nayo tinkagezaho ekintu kya kashatu n'amashanyarazi nacho tinkachepimamo aho kuba nanta kumanya kuba connecting waya byone byo nibita mbwenu security ito tutukora kugezesa nimutegwa kwetebekanisa murebe ngo mwahereza abantu obusinge mwabahereza na confidence ko kwakibuza abo kuba kureba deployment ruho babere haruha abakora bamune bigambo bikutina tinsa tumukwija katera ntujya kubazibira mbwe nebyo okubihaho no kuboreka ngo no kudeployinga security kabaho buri umuntu akamanya ngo no mahata abanyayiganda bakahinduramo kare ko wabero umusirikare otino yeshirika ati kubakora umusirikare ahari beyongera kwika hayihi bamanya ngo hariho bukume nangwa na wanoza kupanya senjo kashanga ahamajaho kuza bakugira ngo umuntu harara mu musirikare muri yari mu police aho no shashura to kutegana habo kuba na wano mangwa hariho bukume mbwenu ito twatita kugezesa twa deployinga kandi nuko tukuza kuguma kugira ngo abanyayuganda batunje ubugabe bwabo bagende batere ubururu bwabo batakuteganso. Okay, shira nguko wagambizo bere musibire muri bize konka na nabashomesa abari kutendeka abeje abantu bazakore bigezo babaza bajya tkonkata beje banje bari nkari 65 umukwetebekanisa bari nkari percentage mwahikankahi umukwetebekanisa ko nitsikora na munonga ahaburu remburu abo kuba akaruru akumucyaro
nako mu town dynamics hino kuzira kutanamu ako mu town hino kukari ukari kwetenga imikono y'amani mwetegwire muta yabari munonga Bobs amazina ninye twongerwe Shila assistant returning officer yabari munonga ekibuzo ekyo twahikirira karuru ketu ka 2026 kandi tuketebekanisize munonga abo kuba twatwira abantu mu trainings especially za BVK zo zizire tutwiremo abantu twaba traininga twinemo ba PS ba polling assistants twinemo abantu nka the POs bona twaba trainingire okubine kutwaze bintu aha polling stations na security yonga nayo twagitsire twagambire nabo okubine kutukuma okukine kutwaza bwakaruru abo kuba above all omurbyona security omukintu iki kugira ngo yetaro no nimpamya n'ebintu tuba kugenda omisho ntabaho rwaje rw'amani kandi n'ekindi twongere no kutera emiranga ntuterera abantu bitabo ba candidates bitu kwenda nabo bagira ubuteka ground atagira ishonga yona eyabo mutungira kire mwa meeting aho nabo naba agents babo ground rules zabenzi batwara nibazimanyaho ningamwe numuza kuzibataho amuheru batara kumanya nibamenye ko shimire kwitwaza of course no bachimanya okanirizo batwaturiya tali center we go twatina butwatunga usamo security bamwe babarho some candidates nabo babarho and we believe ngo nabantu aheroko abinji ba candidates nibamanye kiriyo kigendo misho twagambireho nabo and even in the first place tukatwine harmonization eitwagambira abantu above tokubasakora ikintu cyo not harmonizing abantu so they had to know babebene kucumanya akaruraka aha murundo guntu zakozesa akoma nabure tukatwakakozise konka ecyo kutana no kugira ngo aha murundo gu niteka tino mutoko kutera karuru atakozise akomako akashesha hatu university n'abantu abitwatu n'aba electoral commission tukugeza kwa demonstration okwe bintu bibera atambure Kevin naza kurekera aba operators ba BVVK konka in terms of imwe kwetebekanisa abo kubanta kajireho kwa kuma kakora n'abanyenzi beniwe nakibuzechi since you sit in this office bione birukwetengwa aha bukurebeka ngo twadira karuru akatebekine kandi kits zikoze sibwe biona biruho is everything set. Thank you Bobs. Itwengeitwa ba electoral commission tamya buri chumwe chirsit abo kuba turi truly and fully set for everything echo kubanza tubitwagambira abantu ngo no matter what baza kuteza karuru bine kuba bine IDs zabo bine kuba bine na voter slip voter location slip kwenda bakoza kantu ako era tutandikira izo IDs tino kuza kuteza karuru atine ID ninga voter slip ninga tari na register ninga yari yahansi y'emyaka 18 karuru toine kukateza. That's right. Kevin ni manyangu mutwe ni mutendeka abantu preparedness y'abantu abo twere no tendeka as one of the trainers hawa kiteji are people versed with how this kit works abantu ba expecting echi izuranye chakari. Yes, wewe mnonga buchibuze echo nyonkanye uko nabanze kwatari yakakoma idea yako makasya election age ekanetiness no chenga niyo ni but nkija kuchireba ngo taro kintu cyona cyo kutina watch ho wire nanari izobe twantugambira izoberi twantugom training ya katanu the 5th training so njimanisa ababantu aba barvast na nakakoma at least to the best of our abilities to be gisept kumanya to sharing ati knowledge so I think coming tomorrow these people know what they are going to do no bamanye chibine kora ari akakoma they are very okay with it na naba batakumanyira izuba
twabaretera ubo mu bundi wa testing ukosa ku training mu bakore iki baburebe bagezeho bafune refresher tubuta kumenya ikintu ubuze twareta aba trainers bona abakumenya akakoma bayegesa abantu so ntimanisa ngo tomorrow akakoma tikakoza ku failinga because of abantu bo twabasoro twabegesa ningeche kintu cyo kureba ngo umushomesa yakugira ngo nyuna 90% of minorities katena ko okay nakao konka 90 nikiza zero so we are okay, we are well versed for tomorrow muje mutera karuru mu kumanya ngo akakoma tukakabura kukora okay. And ahabo umuntu ubundi obira chine reservations akoma kaburiyo mai nakagamba ko biri nibenda kureba ko ndatera karuru nibenda kunterechani nibenda like there's a lot abantu buriyo mwe nateka HA okaba humuriza ngwenje nenda kubagambira ngo point yakakoma ningo buri umuntu atera karuru mu rundo gumwe one man one vote one ballot simple taro bya face tibakwenda kutwara any information about you akakoma nkakosa biometrics engaro zawe kumanya ngo niwe Bob ziwija kora kikutera karuru tine muntu yija kutera karuru kawe so nyenda ko bahamya ngo akakaruru tukakutwara any form of information yanyu or anything. The design yakakoma just no kumanya no identifying ngo niwe niko kwakureba national ID nayo ne yawe wenka so yes, we will have it later ne yawe wenka so akakoma nako nakoreka ngo niwe Bob ze yakora yatera karuru taro ikindi cyona tukakureba n'umuntu watera tukakureba simanya watikinge bitari just akoma ngamanya ngo niwe wija kutera karuru ka baloti yawe just Tekanga cyo RCC abo ku RCC oyino mu mahango munonga acho disposal izobere nyinshi kare okurebeka ngo abantu karuru kabo bakatera umubusinje security rabe eri nimanya ngo abantu bako bine ba constables imwe nimuza ko mbashonjera muta mbekwatinde bya security well bene police constables abakwija ko bari munda mu ring nje ko batwine security aheri ya ring kugira ngo bayambeho abo kuba aho kugira ngo tuza kuteza nako matwena tukatinde ntutekateka nkabasa kutura abantu bazenko murayini bature ho munonga habeho nk'abantu kutabaje hariyo security aheri ya ring kandi bwanyuma y'ejo hariyo security ndijo eriyo myanya tari yemwe nemwe yitwataho kugira ngo umuntu hakugira ahatabaho butebekana twaraka kubahika hagira security yarga heru kwija kuyamba ababari yaho kubatebekanisa mwenu ebiri kwaterana na security nyenda kubahamiza ngo muri mbara site twetebekanise to deploy ingere security yitu ko kwajigambo kwajerewe mu ihangwe konka na polling stations nyencha kare niza kuba nzuba mand ahabo kuba ntwenda habe hobteka no butebekana tugende tuyambe aba electoral commission bakoro mu rumo gwabo batatungire kuteganisuga umuntu wena okay waza ko kwazuka ci akati aho reka tuzoka cyo mukahumuro kuturagaruce kiganire cyintu gendo misho abajinyi banje ni Kevin Helen Catherine Kamwine hamwe na Shira tunje nyone Bob's God abo Gaga your way to Morocco with Uganda Crane. Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. You see, we share the same connection and my internet works well, and that's my Canard box with fiber. One single subscription and I share without limits, Papa. It costs me less and my whole family benefits from it. Oh well, that's true. That's very user-friendly, huh?
With Canal Box Fiber, enjoy an unlimited and ultra-fast connection for the whole house, starting with 90,000 Ugandan shillings per month. Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo buri mwezi nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 nituhabejo bwegeso bwo mutindo omwanya gurukwensimisa kukuriza mu mwana tuyino buhereza obwa dena boarding hamwe na daycare ahari y'abakire bato mnongo ahabwe mbera yo mwanya murunjo gwishomero abashomesa batendekirweje abehireyo ahabwo bwegese burungi tuyine na school van yabejibi computer lab yijire mu buri kimwe library erimwe byo kukozesa byona ebyemizano hamwe na MDD nabyo biriho kuzentaranta zabo okwehandikisana kugenda mu misho kurugo minasari okwika P7 kumanya biri kukiraho tera noti 3 24 kinana na mushanju 9 na mukaga humoro akwa kutabatuine kagufu munonga tugeno mission tuganiro citu obwihanga arukwetegura okuza okutera karuru izoba elya nyica kare ndakumanyisa ngo karuru twakuza kutera hano muri Mbarahonga. It is the entire country kandi amazima garingu the very many eyes on Uganda amisho meja gano gatureba haruna nabo kureba uzobururwa election observers na narebere mukuru w'entebe ya electoral commission abeine arikuvugana ho na abanyamakuru okugira ngo ibintu byasakwa bitamburwa n'ubutamburira umuryo bwabyo kandi abantu bakora nko ku democracy eri kugamba okwetorana abebezi abo barkwenda tukuza kuzomka humuro nashobora anshunga ekwatirine nani ya security RCC ndagarutse kacho washila akaruru twaheza kubara okuza aha tele center aho hona tsa security concern zamani tuchira kureba ubundi abandi barwo mu mbera. How prepared are you for that? Hata nyenda kugambira ngo uko watureta aba electoral commission na security kutandukana no twakire materials turi hamwe na electoral commission kureba ngo zukumirwe abo security barho nyenja karo mu kuziga abantu stwara stations nubeja kuba bine security kandi ya kugumaho babantu batezo bururu kandi egarice ebakwatse omukubwakira aho hona security riho kureba ngo kubaheza kubaro bururu bwabo kubaheza kuparkinga box zabo security yagarka yabakira yabatwara hatari center ogo no murumo gwa security kandi twetebekanise kukoraje turi kukoragana na electoral commission. Shida kankura hore kaje abo kuba nitumanya ngo utale sentejo yatebekaniswa umwanya goku nukushanguruza mbwe cyane byagakore nakuno bikijaho abantu barkwijaho nibaye nyowe ndi muvujwa wa boda boda nikundi hanga ryanje nikunda candidate wanje nimvuga ninyija nimpikaho is it accessible for everyone ninga hina abantu abamanyisibwe abashamire ko bari aha mwanyo gwa tali center ebari mnonga bob zabo chubuze echo tali center toburi yomwe ngwayine ko baro it's only accredited people accredited people no bantu charmu security kandi nabo security ejo tubona uyitsirwe noyije omwarumwa ba media abanyamakuru nabo bayendana vision then also electoral commission na ine ko bari yaho atali center and also ba agents ba candidates nabo no babasa kugika tali center so it's tia buri yomwe wena ahakurangira karura ahakurangira wasinga nore ntaro abantu binje munonga so kandi chindi mbano mubara nanondisho nabara alongside electoral commission mabaraka nabaraka otakaranjura huru mutiatere ndurati namusinga
abantu batwara nkecu o mwetegwire kugira ngo oshemere kuba na declaringa abe no ya declaring na munonga abuna burure ngo urwaba MP because ubwa mukuru wihanga ni mani baza kuburangirira kuri a National Talent Center na yitware bayayitegwiye ico cyo cemereje ayo bari munonga iyo kumato nico ko no kumwe tugira imwe mwaheza kutera karukanye boarding station man mukoraho ko hari bugomere nkevi ati omutari seta no buyizire kora ye tuyine kukarangira it is no muntu omwe wenka yine kurangira karura and that is the returning officer Miss Violet yo nahori twakora mutya tumanyora bize munonga konka no wo muntu wenka returning officer oyine kurangirira karuru nicyo kimestana nabo za district zindi aho muri returning officer wa district ejo ni barakurangirira karura okay yakangaruke owa Kevin ahakuba rubururu aha polling station akaruru katandika shahemo right that's the information that we've had katandika shahemo twantwendera shahikumi ahakuba rubururu ukutana ho na wabantu bari 20 meters this time nabomba go 20 meters konka nibira ki ahiri ya polling station anyway okwija ku witness ngo kubarakagera ki akaruru hata aho kiti ne koreta cyaka abiko barakaruru yes kai hati twaheza kutera akaruru kanya nzuza abashayi 10 tugire ngo twaheza buri umwe yatera akarura yari yarayin presiding ogogo BVK operator na chinga karura machine yeye ko kweza kuchinga karura machine yawe to kuchinga election no chinga polls polls nchimanyisangu abantu barekeraho kwija akarura toheza cyo twarekeraho katera agizobeye hata kakarura wo bururo kwa buryo muri bucketezi box tujya turushuka hata proof nibija kujiprovidinga a polling station then age machine hata ngo twija tukagaragara twose bishito gihayo tukagireba bitandukanye machine giye tugirebe machine na leva jumurike turebe shit yes wareva jumurike turebe naza kugireba ikontinue ko hazana machine age machine ni nkeso so taro yo kutina so umuntu aruko sage machine njana mumanya BVK operator so na tweza kutera bururu tukabuta hariya hansi na bakihayo tukascanninga again tukascanninga twantu ku ballot tugaraka tudiscanninga twantu tukoraki twantu za kuzubara kugira ngo kwako bahina kandi akaza mu boxes katarebera aho mukakwata tukakwata machine kugambira ngo akaruruti kamanya tingumanya ko kahikaci box hataka karuru tukatarwa ko tikita mwe nakarura ebyo bya yisha no bururo mugoti no bukaza kushemera na machine ne marebi byona ne kuscanninga ireba kakaruru na kitu ekugambira era mugume mu burawo ya polling station ugumubura kagambo success yagira success nchimanyisangu buri kimwe kiryoke konka ora yagira rejected kugira ngo akakantu nakitegereza so ka rejected bakushobora yes okay kongeje machine eji hagira cyabo cyona nene ekimanyayo ngo mugashobwaci gweje machine okay. Well, thank you so much. RCC kangarucho wawe. Ebiko gomu kutera karuru, you know, results nachi nabasakwa excitement. Nabasakwa abantu kwenda kushemererwa. Nabasakwa abantu kunyiga bakenda kutwara amateko mu ngaro. Nabona abantu tera karuru haruha abandi abesherurire byabo abetegwire kureta maybe chaos. Ubutumwa bwanje nubugira ngo munya-Uganda oyino bugabe bwo kwija kutera akaruru kawe bakanditsi beitu tubahira omugisha baza omu bantu buri omwe yayegambaho buri omwe yashobora ebyakuza kukorera abantu nibo baramuzinya enshakare nibeija kututweramu bo kurigirira okubarebere minaha programu kumbireba nyenshakare manya baza kubutworeka bo kubakurire abantu bono kubagenzire nibegambaho na program zabo na manifesto zabo baza kucwa mbata nyenshakare kandi buri umuntu ayina karuru kamwe
omusirikare presidenti mwananchi mawe nkurori omuka baina karura kandi kona nkingana samani ikirunjo bateraho machine yo neza kuba ni kugambira ngo wibarabaho hati bwa nyuma yo kubara returning officer akaburangirira aho nanya nangwa no bundu korra sitete nyine ho bushoborozi tinkuza kurangirira karunaka returning officer aheza kurangirira ninko kujaji ya kucomushango jaji ya comushango akagira ati gwa kusinga oino bugabe kuza kujurira omukoteri kukurata haza koti yitu warga electoral commission ni koti yenyine gwana hurra ngutu wa marwa nozo mukoti kandi twaturi omutari center bakabantu bagaita results kandi tomwe aine agent webe ine results ezo ya polling station zine declaration form aino bugabe kwimutse mukonogwe atakuyomba returning officer ninga president orabe na kora hakambuza akajati ezo results tinkwigirana nazo abo kwanyezi na leta nezi bakagarkamu baketa wabari polling station ejo ateza karuru baketa ba agents baba candidates baba warho bakagarka bakashwijuma ejo ntukomugisha kugira ngo bitakashire hare bitangire hey tukwetengeza kuyomba noto mukono haiguru no bakuyamba nubashwijuma kuba kuheza kumanya mazuma higari results zabo nizitebekanzo konka returning officer owambara site kampe cyo kureberaho yaba yagizire ngo iya declaringa kamwine nwa yasinga akakigamba ito nduba twaheza iwe nanye omunyayuganda obere no hagiro ndijo candidate icyo rukubasa gukora no kuzumukoti ningo kajato okay tubere turi umuzano tubere turi abantu batano ninga bana barangiro wasinga yangizo bururu buti kangarice yonye tebekanse mwanyuma y'emyaka 5 inyije obundi namanya hingwire ubundi namanya habwenshi ndahikize bururu kuna inimbutekateka kanyetebekanse ubu nubo bwire bo kutandika kwecekinga oketebekansa okeje konke byo kugira ngo kubaheza kuborangira yes excitement tukubasa kugizibira abo kuba umuntu naturally bakugira ngo hatu bakuterera ngo wa winning ekimazu mato kuba excited neto tukakwaza neto tukwaza mbwenu ejo ntwena nguna y'abantu omutare center baji controlling babe excited kunga bagira hibako ahabo kuba tare center no mwanya gufunzire tichayi chanambore umuntu aza kuba hariho enough space kandi abantu bachibara ubururu w'abandi basa kurangirira constituency emwe hakiri ibiri hari abakazi hari ibindi ngwenu tugira hitwakoma tutegereze ahiturahereze bakashora barga umwanya gwa tare center area bino bwabe kuza ku celebrating konka na wano celebrating ogume no manya ngo hariho bundo tashemerwa obundi byari kuteka tubirunje konka itwenka security mazuma twetebekanise ku matare center twetebekanise kumamba rasite twetebekanise kumumnya Uganda hari kureba ngo obururu abarabaceremu n'abatezi bakaruru baba bacambati tuteko kuratira amateka twikirizane ngo gono yasinga wow yabere mnoga shira umuntu uri kutera karuru naija rukushacha yeah, I know it sounds funny. Konka nyuwe nyine candidate wanje. Ni mukunda munonga ni mubateko mu misho obane mwendo batime kugira mita batamuri kwenda and I know hariho oku iteka rero kuragira abo kujya mu campaigns zihwireyo. So mbwe n'umuntu uri kwija kutera karuru naija ata arukushata. Ajwirata. Iyo bari cyo buzere ni mabinja her nabenda komanya hati hariho 12 ebintu byo ine gukora wano ebyo ine gukora kwija polling station icyo kubanza cyabyo hariho karazi tutakwenda abajwari izi tukweta political parties eze bina byabo tabine kwija bazujwire okay echa kabiri tabine kwija n'amasomo gabo
aha polling station tutwabazibira ngo rate konka nabamutera esumu yagire cyo mushaho yatagikwata then ekindi tubine kuba when tubine gukora campaign zabo on that day aha polling station tinkwija kwato basho tunkabataro baju taze shonga ino mujimanya abantu mwe kiti na kiti apana tichikwichirizo yes wow ingire cyo wacumanya hari abantu akabeni kagambwa nakoreka nkakubuze boko babaje ni kaza polling station zo kushanga ziri hihi na people's businesses mshayi ne wata habona atera shahisha tubantu mbaba uranga hanga ka babusinjo mu Uganda baba bashemerirwe bazamu batere coma bazina konka bayishanga polling station ebari hihi aho entebe kansa neza kubeta kugira ngo umuntu ugu atakateganisa akabiye kutera karuka ecyo kubanza cyabyana ba PS and POs n'ababara ekina tuba twineho na security so security engineer kwija kutuyamba ikataho buteka no biyakube muri hihi konka hine kuba hariho order through the security ningo moshanga ho ba PS POs bariho barkuyamba abantu ba polling station kugira kubatebeka nsoko bine kutwaze kintu turikwirira kwendera RCC abantu akarura kabatwire bakategereze security measure imurangirire yo kwiyaho internet abandi nangwa batina egambo bingi bigambirwe from different sources buri mwe nagambe ci ashanga ubundi ndako mu kutina nyenda kumanya ntitwenda kumanya wisefe cyo konda cyabyona ihangari cino bwebembeze ninga butu yo mu karuru nje yagari kurutene bwebembezo bundi internet tekurigire government egumireho abantu batanse candidate na president president oba kweta Yoweri Kaguta Museveni akiriyo mu ntebe yenga president kandi aine structures ezona ni chikore mirimo yazo tarho muntu warigiremo twin intelligence ninga abarukubega kumanya ebirukwija ninga ibyo abantu bakuteka ne bakwenda gukora internet ni bimwe habinte bikubasa kureta kashashamara mu ihanga twine abantu bakubasa kubana ba planning kurga heru yihanga ningo munda yihanga kugira ukubatura abansa haza barikwenda koza emikutu ya internet mbwenu government yaza kwika kutekinga step kugira ngo ekireka tucemereza niba inekerebire obundi mwana yenshi ninga bito abantu baburijo ekibatakureba mbwenu nyenda ngutwikirizane ngo government teine plan etarunungi ahabanye Uganda ni mangu internet neyetengwa kunga ahibashire kugiyaho naba hariho uko barebere ekitari kwija kuturetera kugira ubutebekana omwire bwo kutera karuru kaitu ticukwija kutwara obwire buregwa ahawo kuba kuturukurwa mu karuru baheza kumangu ekibere cyo roho cyargaho internet yitu nijagarkaho nangwa no yebuza ngo mweshi internet niyo tubere tutwire nturya kaya nyoweka nakuzira hataru internet konka katwakuzire katuruho njirgaho omwire bucyo nko amashanyarazi gakurgaho ikaba technical issue bakagakora gakagarakaho mbwenu ihangari kino bwebembeze ihangari kirini charge ntubasa kuba abantu kuba kumanya ngo turiyo mukashashamaro ko bururu aheru yihanga no munda yihanga nibabasa kwenda kuteka ngo amesho gwana tugetera hantu hamwe okututukurebayo konka ihanga ndukora ruguma ryetorere byone bishemeye gukora internet ncumwari yebyo icyo barebera nshimye kuba hatucemereziwemo kugira ngo tubanze teza akaruru kaito akaruru tukuza kutera takanye nchakari konka tukine ubundi uturatere security tujine kusiya muheru ninga kuturaheza akabantu kujya ngo kantu ko kango nangwa nabandi bakabura kwija kutera ubundi no akaruru nayo no manye bintu nibigenda nibiciracira akaruru ka president n'aba member ba parliament n'akaruru kahaiguru haza temperatures tuzuru kwingana
akarugura kakahegura munonga nikabakaine abantu benja bakaine mu ebakenda aheru yihanga no munda yihanga konka abanya-Uganda itwe ntumanya ngo twenda kuronda mu bembeze owaharenguru kubanza heguru nabara mukorate aha parliament abakutukorera amateka n'ebindi mbwenu akoni baketeka tekera munonga kuciro bundi ubururu kunga abanya-Uganda nibamanya ngo obwebembezi n'uburga kuriya bukushuma burgaho buhika LC1 mbwenu buri muntu aharengorwe no mugasho abo kwatwarga aha national tuzakuza aha districts and cities aho naho nibamanya umurumo gw'umwebembezi wawe aharengorwo nibijagaruka bagarike batera ubururu bwabo kandi na division na sub counties nabo nibamanya obwebembezi okuba kubwendaho aho kuba buri muntu aharengorwe aine umurumo muhango ogwarakora njorebera ngo president yabari yahamukoro takugamba taino kwasa kutandika umukoro bataketsere chairman LC1 abo kwa namanyo mu gwarakora aha grassroots mbwenu abanya-Uganda nibamangu bwona nibeja kubutera aho kubabona no bwabo kandi nabo no murumo gwabo nk'abanya-Uganda kwerondera abebembezi turi kuhendera program eji tomorrow is D-Day izoberetse betegerize ubundi umuntu waba nakiteka kabiri that should I really come, should I know it? Talk to that person. Okay. Nanyenda kubeta mwina abanya-Uganda kandi tukubeta ngo ni ikindi kintu cyona konka ncyakare to determining who our next president will be, who our MPs will be. Abanda baratujwekere umwihanga ritunga Uganda nanyenda kubeta umwije tutera karoro ncyakare kandi nanyenda kubahamya mwibene mukuropo ngumanya machine tazarakore yo ningamanka machines kugira ngo nanyeje new area yanje ya expertise so mbe nimpora rumazi mu machines tazarakore manya ntuzaho zaraza manya ntuzakora ki nanyenda kubagambira mweri izoba nanyenda kubagambira amahuriraga ngeze machines zakora ntuzafutera karoro kihorere ko businje aho kwancisho kechi tukushaba businje nihorere nakaruru karungi so nani mbashaba umuje tutera karuru ncyakare izoba kanincyakare kareda chikazinga bishine kintu teka Kevin abanya-Uganda tabakora tubakoma butendo umuntu kwakiwe according station ubanukibera koka according station haro machines ibiri twabanyeteri ibiri ngoko kuzireba ntaro machine major opera tweta primary machine ntaro na backup machine in case yafa ekitarabeho konke yafa tinga no mebi ndya abantu yagitera hasi bagitera ibare kazi no mwana yagikobushe ngona bete waskezi imagine twine machine ya kabiri chikozere ngo polling station etera karuru so this is the machine and it is the voting process unit okay so to turije hajere cha ya homoro ine power bank ngwana battery yayo ni mari shabiri ni hona shakaruke shabiri no kakariba nstan ka shahemo nteza shahini shayikumi so honestly this machine will do everything. Thank you Kevin. Sheila nakagambuka wakamuheru abantu binire ntandachi finally as they come to practice their constitutionally given mandate. Abantu mwena bariyoko twenda kubagambira ngo izoba ryahika izoba ryanyencyakare ryahika kandi tubaterere maranga abantu mwe mutera karuru ko businje akaruru kihorere akaruru karumu bwarahanga atari mu kwitana atari mu kidnapping abana babandi mana bamwe bakandetsa hamwe na be kidnapping so bantu na security ya hero nayo tugiterere maranga abantu bije bayamba abantu hariya kandi tumanya bari already prepared. Bo baye preparing abo kuba tine tukukora tutine security mbwen tubaterere maranga abantu mwe ngo mwije muterere na candidate wanyu umukwenda kandi ikindi kumukoreye mwaheza ka president naba member of parliament naba MPs mutekateka ngo akaruru kawo kashabandi mwe tumukwenda muterere candidate wanyu so mwe nabariyoko as long as you 18 and above
as long as mwine ID zanyu voter slip zanyu mwije bantu mwe mutera karuru ebintu by'ukuri totaro a polling station bantu mwe mutakageza ko bikora abo kuba security nebareba mukama witariya ya kwata tokuza kuchukura and again there is life after this tukoma akaruru kukakwa Uganda negendo mbejo abantu nabone bagumiza mu nebyabo tukugira ngo tukomariye so mwe bari munonga kutureba no mwambo bye bari gumana hostinga mwe bari twatsindikira ubutumwa returning officer wetu is violate ahora ntumoryo notreba ntumanyora bize munonga konkizoba naryo ryaza kuhika akaruru karijemo na mwena our trainers ababe bariyoko ba BVV operators twabasima mwena na munonga nisima security akaburi tukuza ntuba tujina na hatu twagitga office yetu so mwe bari munonga kutureba for God and my country. All right, thank you so much. RCC, Intanda ya muheru no kushaba abanyambara n'abanya-Uganda abo kuba TV West nerebwa buri omwe nangwa na hero ya Uganda ngo ntuza kutera karuru ko kwecwera mwa kumanya bembezo baitu konka ko businge nshabo businge wana urgomuka wahika polling station watera karuru kawe ojuro businjo yetahire abo kubo murumo ogwawe no gwanje nukuba gwahwa ubgabo butwine no gufutera karuru ebyatsigara tubirekere electoral commission niyera tugambire abasinga baheza kubara your candidates tsigaho agent wawe akubere erisho ryawe batera karuru kawo bakakabara abe namanya ko babara ajiro bugabe bwo kushaba declaration form yawe akajikuretera abo kuba ni accountability eyarukubasa kureka ahandi tugira karuru kihorere mu Uganda kandi tukomo businje Uganda neteko kugumaho iwe nanye ntuteko kugumaho for God and my country. Yes, yabere mnonga nyenda kusima ibo mu Uganda abantu tureba okwantandika program yeji na niyo watu yigitaho bwanyuma kandi ko buzima ngo turegerize finally the days ni nyecha kana burenda chikanchi nyecha kari kaikeje turegerize yo kutera karuru. There's been a lot of hype around this day konkecho kuno kuja ngo agenda watera akaruru, but let me remind you to be very careful. Na bwembwe nukwerebera nchi tukuru munonga kutekateka amagara gawe, do not poke others ukenda kubarahura ukenda kuganza abantu otakaye muka ukagira ngo nywe nyenda kuza kureta kavuyo a polling station, they will deal with you and you might not like that. Wiruna marani ndo costinga aba electoral commission, I have confidence in them nanye ni ubwiru amara no bahurira ninjira ngo in that confidence otakati na iroko gendo zo kutera karuru a polling station tujiro kumese bongo maximum people n'abantu rukaga 600 per polling station. So nchimanyisa ngo muza kutera kare akaruru mukamara bukiri kare then abo kugira ngo harumuna na kitejo nakabarwa kandi ubundi no basakuzaho akoma kaje rejected konko kakuprompting ushange uri hiha handaho because we call them polling centers basakushanga in polling station yoshemeye kuba uri ubundi wabori ahetari within a national ID na ka slip career konko yo mu register inda kwitse munotera karuru ija nuza wao umishoga register haruka QR code, they will scan it nibakumanya ubuzima ko uri mujaki uri mutezi wa karuru asigara mugene mutera karuru kandi nimbashaba ngo akashesha akori muke pray for his country urashabire uyeshabire asigara ugenda utera karuru ebitu bitambere ko jimnonga itwanka TV West. Our promise is ntuza kwereza 360 coverage yechira benchi ba umucanga chitu echi no uja kuchimanya nsa kwa turiyaha ba reporters bitu barara hihi na neme yo kuteraho akaruru nkoko ba electoral commission bari busy ni to TV West nko turi busy making sure that we give you information in real time uko bintu babene unfolding ntuza kubantu bahereza kana nimwe abatwire bese imbere ntwenda ko humuriza nyuma yanga abantu mwaza kujaza panic attacks. Relax, take some water, sleep tonight. Diama ho akasheshe uyimuko jende
ni uteba kweterera karuru ukabonye uri mu mobilizing abandi ukeba kwetera karuru uyeterera karuru ushabe hasigara tugereze ibintu uko biraruge mutwe nakomeza birunji vote and vote in peace mukama abaturindire until next time bye for now. Enshonga y'izuba yabane kushibwa rya Mujungu Sacco bino buhereza bwa business loans, school fees loans, agriculture